therefore agreed that we will invite political parties to form a government of national unity. Utawubekwa ngalokusemthethweni kusasa umengameli wakuleli etendlini tembuso ePitoli. Sasekani Janet Manzini. Education, I said, is Kathin Dlamini. Mvunankulu losanza kufungiswa eMpumalanga Mandla Ndlovu kwethembise eTakhamuti talesifundza ukuthi utawetfutfukisa lihlelo lokuphakela tinsita. What we're trying to do is just make sure that we still are where we are and where we can be and where we were last year. Umemetele licembu lakhe umqeqeshi wema-Springboks Rassie Erasmus lelitawubambana tihlutfu nele-Wales kumdlalo wekuvana eMandla ngeMgcibelo. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telwimi lwesiswati lako SABC lishonile. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futsi ku-X, Facebook, SABC Plus kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Kubekwa ngalokusemthethweni kwemengameli webuholi belihlandla lesikhombisa wakulelive leNingizimu Afrika loqokwe ngekwentsandvo yelinyenti ngalesithatfu kutawuveta kwekucala ngqa umbuso welibumbano wavelonke lesekukhulunywe ngaye kakhulu. Kuphatha kwalohulumende welibumbano kutawuvulela onke emacembu latimisele kusebenzisana nelicembu le-ANC kuyisa lelive embili. Kepha awunato tici letifana nalombuso welibumbano wavelonke weminyaka wa-1994 ngaphansi kwemengameli Nelson Mandela lowabekwa ngumtsetfosisekelo wesikhashana nalobekadze uhlanganisa emacembu bekanemavoti lanemaphesenti lalishumi kuya etulu. Lonyaka kuhlangana iminyaka lengamashumi lamathathu lelive libuswa ngentsandvo elinyenti lekuphindze kuhlangana lekungena kwahulumende welihlandla lesikhombisa. Mhla tilishumi enyangeni enkhwekhweti nga-1994 kwafungiswa mengameli ekucala lokhetfwa kwentsandvo elinyenti Nelson Rolihlahla Mandela Union Buildings ePitoli. And to devote myself to the well-being of the Republic and all its people. Will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. Lokubwa kutala kwesive sinye lesitinhlangano letahlukene lokwaphindze kwaveta kuhlalisana kwabantu bakuleli ngaphandle kwekubuka libala. Mandela lobekadvume ngelamadiba waniketa abantu bakuleli umlayeto welithemba lekucala kwalokusha. None of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation. Lesikoba sikhatsi sekuphela kweminyaka yekuphila ngaphansi kohulumende welubandlululo. Kubekwa kwaMandela ngalosemthethweni Union Buildings kwaba ngumbuthano logcwele injabulo lobakazi honje lobosopolitiki letiminyaka lecavile suka kumavela kutuke elikhulu namashumi lamane. Njengoba kwenteka uhulumende wekucala wentsandvo elinyenti lelive litawubuswa ngaphansi kwembuso welibumbano wavelonke. Kulesikhatsi senyalo lokuhlelwa kohulumende kwehlukile naloko lokwenteka eminyakeni lengamashumi lamathathu lengcile. Ngalesi sikhatsi ANC yaphumelela ngamalengiso elikhethweni lentsandvo elinyenti yatfola emavoti lamanyenti. Kepha nyalo yitfola emavoti langaphansi kwa-50% lokwenta kutsi ngakhona kwakha uhulumende yodwa lekuyiphocelela kutsi sebenzisana letinye tinhlangano. We will invite political parties to form a government of national unity. I-ANC itawusebenzisana nelicembu eliphikisana losemthethweni DA, IFP, PA ne-Good Party. At the heart of this government of national unity statement is a shared respect and defense of our constitution and the rule of law, including the Bill of Rights. People of South Africa put their trust in a combination of political parties to form one government. Kepha kubonakala kwangathi akusiwonke lojabulile ngalombuso welibumbano wavelonke. The ANC played with an opportunity to isolate imperialist forces and the white monopoly capital in South Africa. Kuwanetiseka ngalombuso welibumbano wavelonke kholele kuthene kuvele umfelandawonye amaqembu lamancane lotibita nge-Progressive Caucus ngaphambi kwekuhlala kwePhalamende kucala. Kusasalo elokhethwe kuba ngumengameli Cyril Ramaphosa utathatha isifungo sekungena kulesikhundla sekhundla lombuso welibumbano wavelonke kuleminyaka lesihlanu etako lelapho impumelelo yawo igcile ekusebenziseni kwawo onke amaqembu akulohulumende.
Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba kusasa kufungiswa mengameli wakuleli lotawubusa ngaphansi kwembuso welibumbano wavelonke ingabe yini lo ilinzele kulo hulumende lomusha umbono wakho uyalandzela ngilindele mina kulo hulumeni ozofungiswa kusasa ukuthi avule kakhulu amathuba omsebenzi bese egcina izethembiso owayithembisa umphakathi. Yabona ke ngoku njoba kungovernment omtsha uqalayo ukulawula apha eSouth Africa silindele izinto ezinhle zodwa izinto ezintsha silindele banisebenzisane ningalwi ningabangisani ngesikhundla. Eyona nto ndiyilindele kakhulu kulo rhulumente omtsha kuba kuvulwe izithuba zemisebenzi lekudala sithetha ngayo alwe icrime asuse abantu abadala eParliament abatye imali nasi into esifuna thina kulo rhulumente. Mina ngicela ukuthi urhulumente omutsha anakekele indingo zabantu umnotho undlondlobale bavule amathuba wemibereko nabantwana bakhona ukuya enkolweni nezinga lobulelesi lehle. Mina ngisembulinzele kakhulu kulo hulumende lomusha ngilinzele ukuthi ngibone ithembiso bebekade ithembisa atifese kuloku ngifisa uhulumeni eqinisa kakhulu emngceleni engabikho umuntu ozongena wangaphandle ongenawo amaphepha okungena ngoba ibona abafika nobugebengu la kuNingizimu Afrika. Lona umbono wembukeli iSABC ete yethweswa kudiphendulela ngawo. Mvunankulu wesifundza eMpumalanga Mandla Ndlovu nemalunga emkhandlu bafungiswe lomuhla emahhovisini esishayamthetho sesifundza eMpumalanga. Lobuholi belihlandla lesikhombisa kulesifundza bucukethe abaphathiswa labasithupha labasha nalabane bebayingcenye yebuholi belihlandla lesithupha. Lomkhandlu wanvunankulu Ndlovu ucukethe bantfu labasikati labasihlanu nalabadvuna labasihlanu. Ubekwe njengamvunankulu wesifundza eMpumalanga Mandla Ndlovu ngaphambilini Ndlovu bekangumphathisa welitiko letemisebenzi yeSIVEM aphinda bengusihlalo weANC eMpumalanga lekusikhundla lasolwa kuso litiko letekubusa ngokuhlanganyela netindzaba tenzabuko lihlanganiswe nelitiko letokuhlaliswa kwebantfu kanti litiko letimali lehlukaniswe nelitiko letokutfutfukiswa kwemnotfo. Mvunankulu Ndlovu umemetele malunga emkhandlu wakulesifundza. Health Sasekani Janet Manzini. Education, I said, is Kathin Laming. Public Works, Roads and Transport, Mr. Tulasizwe, Simon Tom. Social Development, Ms. Brenda Ketiwe Meki. Agriculture, Rural Development, Land and Environmental Affairs, Ms. Nompumelelo Evidence Lope. Provincial Treasurer, Mr. Bonakele Amos Maju. Economic Development and Tourism, Ms. Makosa Zana Christine Masile. Culture, Sports and Recreation, Mr. Fana Vicent Mlombo. Community Safety, Security and Liaison, Mr. Kensani J. Kimasi. Bopa, Comrade J. Bopa. Sekwenele, Bopa. Zvutumilo lapha eMpumalanga. Human Settlement, Cooperative Governance and Traditional Affairs will be Comrade Speedy Mashi. Mvunankulu Ndlovu utawuvakashela umasipala bakulesifundza ngenhloso ekufala ukuthi ngabe nguliphi luxhaso labalidingako ukuthi bakhona kusebenza kahle. For the first 100 days in office, I will visit all the municipalities, get a better understanding of their challenges, and assist them without interfering. Ndlovu ethembise bantfu bakulesifundza ukuthi kutawuba nemehluko ekuphakeleni kwetinsita. Uphinda wagqugqutela malunga emkhandlu wakhe ukuthi alwisane nekubulawa kwabasopolitiki kulesifundza emavikini lambalwa latako. Ndlovu utawutfula inkulumo yebunjalo yalesifundza.
Sawufungisiwe kusekuba ngumvunankulu wesifundza iKwaZulu Natal Thami Nduli. Nduli longusihlali we-IFP kulesifundza wakhethwa kulesikhundla ngalwesihlanu evikini leliphelile ngemva kwekuhlala kwesishayamthetho. Nduli ukhethwe ngaphansi kwembuso welibumbano lwesifundza kulandzela ukuthi tinhlangano i-IFP, ANC, DA ne-NFP tifunge ukuthi titawusebenzisana kubumba uhulumende lotawubusa lesifundza. Nduli wehlule inkosi iphathisizwe Chiliza we-MK ngemavoti lange-41 uthi utimisele kuthuthukisa kwetfula kwetinsita. Our government will focus on the values that unite us. We'll always seek consensus among different parties in our government. We have promised that we will prioritize fighting crime and bringing stability to this province. In fact, yesterday, I received very sad news at night from the provincial commissioner that 11 women were traveling in one vehicle from a certain function in Ladysmith, and someone came driving car and shot at all of them. 6 died on the spot. That is what we must fight together to stop now. As a result, I have decided to place community safety and liaison in the office of the Premier. Sifundza iKwaZulu Natal kulindeleke ukuthi sibambele ukhetho lwekuvala tikhala kusasa. Lokhu kwenteka nje lelive libuya elukhethweni lwavelonke nalwetifundza. Tilishumi nakubili tikhala lekulinzelwe tivalwe kusasa. Lolukhetho lutawube lubanjelwe ngaphansi kwabomasipala we-Umzumbe, Newcastle, Umvoti, uPhongola, KwaNongoma, Melmot ne-Umzimkhulu. Tikhala letiningi tingaphansi kwamasipala we-Umzumbe loseningizimu yalesifundza lapho kwasula khona emakhansele ANC yajoyina i-MK. I-IEC ithi konke sekumengemumo kulolu khetho lwekuvala tikhala eKZN tilishumi nakubili kusasa. Kutikhala letinyenti emakhansela ashiya phansi kanti eMzimkhulu lukhetho lwekuvala tikhala lutangemva ukuthi kushone likhansela. Kulinzeleke ukuthi kuvulwe tindzawo tekuvota letingamashumi nakubili. I-IEC ithi ayikalinzeli ukuthi kube nekuphathamiseka kumshini wekuvota njengoba isibalo sisincane. For these by-elections, the focus was on voter education, just to educate people on why we are now voting soon after a general election, just to make them understand that there is no link between the general election for national and provincial elections and by-elections. So we have been doing that, and also our systems are ready because we have now switched off from the main event and we have activated them now for the by-election events in the municipalities that have got by-elections. We do not expect any glitches at all because there are no volumes. I-IEC ithi nanoma tikhona tinhlangothi tepolitiki letibagcika ngokuthi kube khona sandla semfeno lokhetho lusanza kwendlula kepha isebenzisana nemaphoyisa kanti ithi ayikatfola umlayeto ukuthi kungahle kube nekuphathamiseka kwetindlo. The other advantage with by-elections is that they can augment capacity because is particular areas that are affected, unlike when they have to deploy in every voting station in the country. So we are quite happy with the level of arrangement for the SAPS to secure these by-elections. But on our side, we haven't received any reports whatsoever that there are areas where there are threats of disrupting by-elections in any way. So we are quite comfortable where we are as a province. Masinga uthi bavoti bangamangali ngekuthi batawufaka ink esandleni sangasekudla njengoba le ink isakhona kulabanye abavoti kulolu khetho lolusanza kwendlula. Kuletinye nasibuya ititolo masipala weSigodzi Inhlanzeni District Municipality eMpumalanga uvakalise kukhathateka ngekungcoliswa kwemvelo kulesifundza. Asiphinze sikwemukele esigabeni sethu sesibili setindzaba telulwimi lwesiswati kanti nawusanza kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Masipala weSigodzi Inhlanzeni District Municipality eMpumalanga uvakalise kukhathateka ngekungcoliswa kwemvelo kulesifundza. Lo masipala abambisene nelitiko letemvelo nalabanye labathintekako bahlangene ngenhloso yeqoqisana ngetindvo letinukubeta imvelo kulesifundza. Tonke thambeli talomhlangano tethembise kusebenzisana ngenhloso yekulwisana nekungcoliswa kwemvelo.
Ukungcola kwelive kuyingcinamba lebukene nemhlaba wonke kanti kunemthelela lomubi kutitshalo, tilwane nakubantu. Laba bamba lichaza bahlangene kudzingidza ngetingcinamba letinokubeta imvelo nekuta netisombululo. We must try now to educate them on issues of illegal dumping. We are going to invite taxi associations, we are going to invite all the stakeholders within our communities, because when you go out, even in our towns and cities, our towns are so dirty, our villages are so dirty, people they throw waste anywhere. The challenge that we have as a province is that waste is a challenge, and also our landfills are now at a space where we no longer have space. Nanobe kunjalo tinhlaka letehlukene letihambele lo mhlangano ticelela babamba lichaza ukuthi bakhutsate bantfu ukuthi balwisane nokungcolisa imvelo. Once all these decision makers are also made aware, also the budgeting issue will then come to place because they will ensure that they put enough money aside so that they deal with these infrastructure challenges. Ganzike leli tiko lithi liyethemba ukuthi umphakathi utawuta ngebunengi kulomhlangano waleliviki lelitako. Letinye takhamuti tasemahikeng eNorthwest titfukuthele tigane lunwabo kulandzela imibiko yekuthengiswa nekucashiswa kwetindlu tahulumende letatiwa ngema-RDP. Letakhamuti tithi solo tagadza kutfola letindlu tahulumende kute kube nginyalo. Kusolwa kutsi sidlangile sento sekuthengiswa nekucashiswa kwaletindlu emahikeng nemaphethelo. Kuleminyeke imibiko kuvele kutsi letinye takhamuti tinetindlu letinengi letitifake endalini tiphindze ticashise letinye kwendela kutfola inzuzo. Miriam Nomandla ucashe kuyinye yetindlu tahulumende telihlobo lwe-RDP e-extension 39 emahikeng kwathi makwenza liviki angenile nibantwana bakhe umninindlu wabafuna baphumile ngekushesha uchaza indlela lasatshiswe ngayo afunwa imali lengetiwe lekungakase kuvunyelwane nangayo. I went to housing tribunal and there they gave me a letter that I should give to the owner of the house so that we could go to court together to come to some kind of a reason, some kind of an understanding between us. Another lady kept on coming, telling me this is my house, I must vacate the house or I must pay her 2,000 rent. Umnini wendlu uthi ushayelwe ngumasipala amatisa ukuthi kunebantfu lababanga indlu yakhe. I returned home this year. Upon my return, the municipality informed me that people were fighting over my house. They told me to either reclaim my house or make arrangements with Inkele, who was living there, as her children were still attending school. Kuvetwe kungasimami kwemnotfo njengetizatfu letinye letiholela ekutheni kucashiswe ngaletindlu. The lack of finances, it pushes them to to rent out their RDPs because of maybe they also try to make a living out of it. The Socio-Economic Rights Institute of South Africa ithi kuthengiswa kwetindlu tahulumende akusilo icala. We know that these houses are often built in the outskirts of the cities, therefore making it hard for people to access economic opportunities and other amenities of life. So these people will end up selling or renting out these houses. Ngekusho kwelitiko lekuhlaliswa kwebantfu umnini wendlu unalo lilungelo lokuthengisa indlu ngemuva kwekuhlala kuyo iminyaka lesiphohlongo kepha umbuso kumele anikedwe lithuba lokuthengisa lendlu kuqala kanti ke akukhonakala ukuthi umuntu umunye abe naletindlu tibe timbili. Bashelete bethe detimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo umceceshi wema-Springboks Rassie Erasmus umemetele licembu lakhe lelitawutfolana itulu nele Wales emidlalweni wekuvana emandla wekucala kule season. Badlali bebayingcenye yelicembu lelaphumelela indzebe yemhlaba yerugby lomnyaka lophelile eFrance. Erasmus uthi kunengi lakulenzele kulomdlalo njengoba umceceshi weWales unemachinga lamaningi. Lomdlalo utawudlala eTwickenham eLondon ngemgcibelo. What we're trying to do is
just make sure that we still are where we are and where we can be and where we were last year in terms of our core things, how we play the game. Can we still do those things? I think that's the most important thing. It's given us a chance to not throw in 7, 8 new guys at the same time, because sometimes you throw them to the wolves. Of having senior experienced guys around them, these guys can take ownership now and just concentrate on their job and don't have to watch too much about leading and those kind of things. They can just do what we picked them for. Asasibambe iN4 siye eMbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele itiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu kusasa langa lelikhulu eNingizimu Afrika kubekwa ngalokusemthethweni Mengameli Cyril Ramaphosa, ingabe uphethe tiphi? Kunjalo Rebecca sibamba letimbili zivuselana kumbukeli ekhaya ekhasi ngizabe lesitiphethe ehlelele liphuma embiteni nathi ke lithinzana vuna kulomosha waseke sifunda seMpumalanga umhlonishwa Mandla Msibi nobe ke Mandla Ndlovu njengoba ke sinayeke etilinte kusakade namhla kuthi ke sitawuva kabandi letindvuna takhe lebekazi kathi memetela khona ke elangene la namohla ngentilo lokho simemeke bahlati bethu zabate politics kuthi ke sitawubwa kabandi lona ke licabinet lakhe umhlonishwa Mandla Ndlovu elangene la namohla lethi letinye ngesimbi esithuba samatebe ensimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala. Sibonge kakhulu kuSibusiso kanti ke mbukeli tiyaguca dalomuhla thola letinye ngolwesine enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako kanti ke ungakhohlwa kusasa bakhona abalingani bethu besindebele nibe nebusuku lobufuthumeli ukhona into zakhe nesimo selitulo nisale kahle. Ngetela shona lingena nzabatalo kanjalo ngetela shona lingenaso simo selitulo sibuka kakhulu ke Rebecca wakamaseko masibuka ke sithombe sethu kusihla namuhla ngolalo muhle akhombisa kuba kahle makhulu ke mathuba emvula mawehla ke uyentshona live njengoba alapha kuye ke la 60% kanti ke likhombisa ngibonya ngemafu etifundzeni licishe letselugwini live kanti ke ukhona nalomsingo wamoya lobanzako ikakhulu kadi etifundzeni letibonakala tiba khona ngaleke la eligwini live ngolalo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la ikakhulu kadi elangeni la kusasa ukuthi ngabe ke mazinga ekshisa emenjani mobuka ke ngaleke la entshona langani live ngolalo muhle likhombisa ke kuvala ngemafu kakhulu kati kuleto tindzawo leto ke kanti ke uma sicubeka sikubukela ke ngale kulamanye ke nobe ke tifundza ngolalo muhle likhombisa ke nakhona kuvala ngemafu kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kanti ke uma sicubeka sikubona ke mazinga ekshisa likhombisa ke kufuthumala kakhulu ke ngale ke la eMpumalanga nelive ngolalo muhle kanti ke uma sicubeka netifundza likhombisa ke kubonakala nobe ke likhombisa ke kubonakala nekungavali kakhulu kati etindzaweni ke letinyendi ngolalo muhle kuleto tindzawo leto kanti ke uma sibuka ke cishe kitifundza letinyendi kulele likhombisa ke kubalela njengoba likhombisa ke kuphola kanti ke uma sichubeka sibuka ke naletinye ke tifundza ngolalo muhle uyabona ke ukuthi lipholile ke kanti ke nesixwayiso lesivela baka South African Weather Service uyabona ke ngolalo muhle ukuthi kuleto tindzawo leteko likhombisa ke kuba nemoya ikakhulu kati kuleto tindzawo leteko kanti ke uma sichubeka sibuka ke la tifundza mobuka ke la sifundza ke iGauteng ngolalo muhle likhombisa ke kuphola njengoba iphumule ke inhlavu yelanga lapha kuye ke la 23 mobuka ke Bronkhorstspruit nangale Johannesburg lapha kuye ke la 22 kanti ke mobuka ke eLimpopo ngolalo muhle yashisa kuleto tindzawo leto kubomusina kuboThoyandom wehla njalo ufika ngale kubophalaburu njengoba lapha kuye ke la 30 ngolalo muhle kanti ke masichubeka sibuka ke la sifundza eMpumalanga tindzawo letfana umashishini likhombisa ke kuphola nangale kubo Carolina bo Emelo hleli lapha ku 21 isikhukhuza liyashisa kuleto tindzawo leteko ngolalo muhle kanti ke masichubeka siya ke la esifundzeni sethu kwaZulu Natal mabuka tindzawo letfana nabo Vryheid likhombisa ke kufuthumala nobe ke lipholile lapha kuye ke la 23 kanti ke mabuka ke Pietermaritzburg lapha kuye ke la 22 kanti ke Kokstad hleli lapha kuye ke la 19 isifundza ke Eastern Cape ngolalo muhle mabuka tindzawo letfana nabo Malitswayo likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuye ke la 16 kanti ke tindzawo letfana nabo Nquba nakhona lipholile kubo Makhanda lapha kuye ke la 16 kanti ke uma sibuka ke Ntshonalanga Kapa Western Cape lapha eFredendal hleli lapha kuye ke la 20 ngolalo muhle likhombisa kona kuphola nangale ku Beaufort West njengoba lapha ku 16 kanti nangale ku George lapha kuye ke la 17 ngolalo muhle njengoba ke la lipholile kuleto tindzawo leto kanti ke la eNorthern Cape ngolalo muhle mabuka tindzawo letfana ke la nabo Uppington hleli lapha kuye ke la 20 likhombisa kona ukuthi lipholile kuleto tindzawo leto ke ngolalo muhle kanti ke eFree State mabuka kuBothaville nangale kuSasolburg lipholile kufika ngale kuKroonstad njengoba lapha ke la 20 Bethlehem kuyabanza ke ekseni njengoba ku -2 kanti ke ngecustomer dinner lobe lapha kuye ke la 19 kanti ke mabuka ke eNorthwest ngolalo muhle ikakhulu kade iBolichenberg nangale kuMahikeng likhombisa ke kuphola mabuka tindzawo boTosca nangale kuFreiburg hleli lapha kuye ke la 22 ngolalo muhle kungako benguphathele kona busuku abube ngilobuhle.